میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستان پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرین او ناسکرین دبه حسکرین سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزیز دو صحبت آخوی در باسبویده ما بحثا مرسلا فیلا کربو جبرگو دما جبو برنامه محتبو وقتاندن قدیا بو مرسلا فیلا مدنوی داشته بو انشاءالله صحبت آخوی رو ده همه دیسا بردوام بکن. بله براستی جی ما بحثا ابرهه کربو ما گوتو بو ابرهه تبلی 60,000 نفر خواه ایریشی کعبه کربو باجار طایفه مشرکه کی بناوه ابو رگل ریحوالتیاوی کربو و دوی دما ریحوالیه ده اردیا ابرهه لچولک لنوالک نزی مکهی بناوه مسخم بجیب بو ابرهه وی شوه تبلی اردیا خواه شوه خلوه نواله در واسطکن به حوله سوه ره اسکری خواه دجوین سرهف گازی توادکه اسکری وی چکو سلاح خواه گره ددن دخوازن بمشن سر مکه ما گوتو بود ناوا اردیا ابرهه ده فیل جی هبون فیل اکی ناوه مامودی گو سری اردیه دکشاند یعنی پیشیوانتی آوه دکر هبو ابرهه و اسکری خواه بره مامود دما گو ددن مکهه فیل مغل ده و نامشه بگرزه حسن لی دخن فیل دیسا نامشه دما گو بریوی بشامه و ودکن فیل دبزه بریوی بیمنه ودکن دیسا فیل دبزه دما گو بری فیل بشامه ودکن فیل مغلطی و نامشه دکن ناکن بله دما گو بری فیل بکابه ودکن دکن ناکن فیل نامشه داوینگا داوید دما گو مشرک دنارن فیل نامشه فیله بناوه مامود و حوالوی لشوناوی دهیلن و به فیل اریشی سرکابه دکن بریا گو بگهجن کابه یعنی دنابینا نوالا مسخم و کابه ده اردیا ظلمه به حرس بره خدایی کابه خدای تعالی هنک تیرک دشینه سر و اردیا ظلمه اف تیرکی گود مزنبونا حجی کادبون خدای تعالی سه زغر دابو وان تیرکا دو زغر دناوا نحبه وان ده یک جی دناوا نکیل وان دابو اف زغر لگوری روایتا دبیجن جحبا نسکا هنکی مستر و جنوکه جی هنکی بچوکتر بو اف زغر جی آخا جهنمی براشتی یعنی جی بنافکی ده دبی قوقاندی جوی آخه هاتبو میدانه اف تیلکه گود مزنبونا حجی کاده وان زغرا بسر کیجان لشکر ابرهه ده برددن او لشکر چاوا گو ایرو گله دلاشه insana de gevde insana de birina vedikin insana dikujin ji derba gulajî dijwartir di gevde insana de birîn vedikirin û insan
di cih de diketin û dimirin. Bi vî awayî Xwedayê Teala bi hezaran van teyîrika dişîne ser Ebrehe û eskerê Ebrehe. Ji xwe dîrokvanê İslamê dibêjin, dibên heta wê rojê teyîriknî di teşbîhê wan teyîrika de li Cezîra Erebistanê qet nehatibû dîtin. Kesekî ew teyîrik bi çavê xwe di Cezîra Erebistanê tevî de müşahede nekiribû. Ev teyîrikê got zoğur bara ser Ebrehe û eskerê wî didan, di lehzak hindik de di mişwarekî kin de hema tevê eskerê Ebrehe li çola bi navê Musexer dabûna kuştin. Ji xwe di vî derbarî de dîsa rîwayetnî cuda hene, hinek dîrokvanê İslamê dibêjin tamamê leşkera bi wan zoğura li Cezîra Erebistanê mirin. Hinek leşker, hinek dîrokvan dibêjin nîvê ordiya Ebrehe van zoğura mirin, nîvê got mabûn, dema got ev xezeba ji teref Xwedayî got bi çavê xwe müşahede kirin, Ebrehe emrê vegera ordiyê da, piştre nîvê ordiyê vegeriya Yemenê, nîvê mabû jî li newala Musexer bi wan zoğura hatibûn kuştin. Ebrehe jî serokê zulmê pêşîvanê zordesta, Ebrehe jî nesîbê xwe ji van zoğura stendibû. Hinek teyîrik çend zoğur bara ser senga Ebrehe dabûn. Senga wî di ortê de bû du qet û Ebrehe jî li vê newala Musexer ew jî van zoğura di cih de dimre. Heta hinek dîrokvanê Müslüman dibêjin hew leşkerek bi tenê ji vê ordiyê filitî, ew leşker jî vedgerî Yemenê ji karbidest û rayedarê Yemenê re Merselê dibêje, yanî ji serokê Yemenê re Merselê dibêje. Piştî godiqedînê teyîrikek jor di zoğurekî bara ser wîya jî dide û wî jî di cihê de dikuje. Bi vî awayî evê got berê xwe dabûn Kaba Xweda xera bikin. Berê xwe ji bo xirakirina Kabê ji welatê xwe derketibûn û berê xwe dabûn bajarê Mekehê, li çolistanê Mekê tev bi van zoğura di cih de dimirin. Xwedayê Teala temaşevanên ezîz di Qur'ana pîroz di sûretê bi navê Fîl de vê derbo meselê bi vî şeklî tîne ziman. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe feale rabbuke bi ashabil fîl. Bi navê Xwedayê Rahman û Rahîm. Ma te nedît Rabbê te çi kir ji xwediyê fîla? Elem yec'el keydehum fî tedlîl. Ma wî hîlê wan vikî vala dernexist. Elem yec'el keydehum fî tedlîl ve ersele aleyhim teyren ebabîl. Ma wî ref bi ref, qefil bi qefil teyrik neşand ser wan. Ve ersele aleyhim teyren ebabîl termîhim bi hicaretin min siccîl. Wan teyrika ji axa qewuqandî, ji axa biraştî zoğur davêtin wan. Fecealehum ke'asfîm me'kûl. û ew kirin, yanî Ebrehe û leşkerê wî kirin wek wê giyaka got ji ber xwarina heywana mayê. Wedî carna mere giyakê davê ji ber heywana. Heywan wê gihakê dixwin, piştî got têr dixwin, qismê got mayî di nava lingê xwe de dieciqînin li ser meğertên û şeklekî nexweş ew giya çê dibe. Xwedayê Teala dibêje me Ebrehe û leşkerê wî me kirin wek wê gihaka got ji ber xwarina heywana mayî. Got heywan di nava lingê xwe de dieciqînin. Temaşevanên ezîz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem di hadîsa xwe de di vê derbarê de wiha dibêje.
دبیجی مزدلیفه جیه سکنهی بس نوالا مسخر و معصب جهه بازدانهی جهه گومری جه بهیز بترس مره جه باز بده شخوا جه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جابر کوره عبدالله دبیجی دبی رسول خدا چاغا گوج مزدلیفه دچو مینای دنوالا مسخب و معصب ده به بازدان بازده دا و جه اصحاب خورجی دگو گهون گهاشتن و نوالی به بازدان جوه نوالی باز بدن حتی روزه که اصحاباک دبی چما یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دبی جی چونکی دوی نوالی ده خدای تعالی غضب خواه برا سر عسکرنی گو بری خود دابون ظلمی بری خود دابون خرا کرنا بیتا خودی خدای تعالی دوی نوالی ده غضب برا سر وان دابو جبر وی که دیسا مفسر قرآن دبیجن حتی دوی درباره ده هنگ محدث جی دبیجن حجی گودچن حجی جی yani mevan Beytullah'ı jî lazım divê nevalê de bi bazdan civê nevalê baz bidin. Çünkü ciye go Xedayê Teala gazeba xwe vera serdayî sekna duwan ciya de ne münasib e, ne rast e, ne durust e. Heta di hengamê gelek sefera de Peyxember aleyhissalatu vesselam ew deverê go qewmê Ad, qewmê Semûd, qabîla Eyke û Medyenî golê hîlak bibûn dema digêjî wan devera ji eshabê xwe re dibêjî divê gelî eshabê min li van devera nesekinin, li van devera ji hev neqetin, li van devera kesek ji we bera destava xwe xira neke, destava xwe yî biçûk û mezin bera xira neke, bi hêz û bi sur'et li van devera derbas bibin çünkü Xwedayê Teala gazeb bera ser van devera dayî. Heta di hengama seferekê de divê eshabak ew ciyê got qewmê Ad lê hîlak bibû ji hevalê xwe diqetin wê şîreta Resulê Xweda guhdar nake ji hevalê xwe diqetê û dibê her wekî got erd û îda beleyîn ew eshabe wenda dibê heta îro jî salix ji wendabûna wî nehatî îstandin. Ji ber vê yekê ev cihê got eskerê Ebrehe lê hîlak bûyê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ji eshabê xwe re dibêje ji vê deverê hûn derbas bûn bi hêz derbas bibin. Ji xwe belkî bi sedem ihtirama wan erda, bi sedem qudsiyeta wan erda Xwedayê Teala piştî vê hîlakê, piştî vê tofan û bovelata mezin Xwedayê Teala xêr û bereket ji wan erda ranekiriye. Çünkü gelek qewmê got beriya Ebrehe û eskerê wî hatine hîlakirin bi carekê xêr û bereketa xwe ji wan erda Xwedayê Teala hilanîye. Xwediyê beytê bi rastî jî beyta xwe ji bo hikmetek mezin ji şerê zalima ji şerê zordesta muhefaza kiriye. Çünkü pêçoka tewhîdê bajarê Mekke û merkeza vî bajarê jî bêguman Beytullah bû. Hem zarokekî newelidî di zikê diya xwe de li vî bajarê dijîyînî, diya vî zarokî yanî Amîne di hundir vî bajarê de dijîyînî. Dibû got eskerê Ebrehe dema tê keta hundir bajêr weke eskerê zalimayî îro bajar ji binî di wêran bikira, talan bikira, xira bikira, însanê wê qismek bikuşta û qismek jî esîr bigirta. Ah belkî ji bo wî zarokê di zikê diya xwe yî got newelidî bû Xwedayê Teala hem beyta xwe hem jî qasidê xwe yî pêşerojê yî goyê biba pêşîvan ji însaniyetê re bi teyrikinî bi quwetek hindik bi teyrikinî pir ev orduya zulmê li çolek Cezîra Erebîstanê li çolek nêzî Mekkehê hîlak kiribû. Belê Rebê beytê beyta xwe weke Abdulmutalib jî anîbû ziman ji şerê zalim û zordesta muhefaza kiribû.
محافظه کربو فقط انسانه گو خدیتی لبیتاوی نکربون و وی حسابی رجا محشر ایمزن و بوانا رجی ببینه چونکی خدای تعالی تو قرآنات پیروز ده بیجه از خوازم به دست و دین خوا محافظه بکم بله به دست امتی به دست گل مسلمان قدسیت و هجای اسلام و بین محافظه کرن و که ایرو گو دگلک واراده دگلک مجاراده چاوا گو اسلام زوری الاسلام تکرن گزوری لگل مسلمان تکرن ایریش ببال قدسیت اسلام و تکرن گلک مسلمان دبیجن ما خودی دین خدایی برا خدا دین خو محافظه بکه ام نکارم برا خدا ظالما زوردستا کولدارا کافرا منافقا جزا بکه فقط قد نج عادت خدای تعالی نه گو انسانه ببیجن از مسلمانم گل میدانه به خدای تعالی جی تکلی ظالم و زوردستا ببه خدای تعالی دو قرآن پیروز ده دبیجه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا محقق امی نصرت آلیکاری منا را بکن هم لجینا دنیا هم جی لجینا آخرت امی آلیکاری وان بکن فقط اف آلیکاری دما گو قوت بشری بقده دما گو گل مسلمان نکاره به بنیاری اسلام مقاومت بکی دما گو گل مسلمان تمام امکان و قوت خواه دویریه دفدا بکی خدای تعالی ویدمه و آلیکاریه بگل منار بمواحده را بکی وکا خلق مکه پشتی گو خدیتی الکعبه نکرن خدای تعالی کعبه خواه جشر ظالمه محافظه کرد حتی گو انسان ببیجه از مسلمانم از عبد خدامه و ایریش ببال دین خدا بکرن خدای تعالی دخوازه به دست عبد خواه به دست خلیفه خواه وی دینی محافظه بکه تماشاوان عزیز براستی جی گویی رو ام ببیجیم برا خدا چه که ام ببیجیم برا خدا ظالم جزا بکه امه بشبهن ده تشبیه ده خطا نبه امه بشبهن و تکلیفا گو رب عزت دما جو موسی علیه السلام ره گوتو و ایگو ایمان بتا آمنینه برا هرن بفرعون رشهر بکن وی جو مصر درخن وی بخل پینن گو یهودیا جو حضرت موسی علیه السلام ره گوتن تو و رب خواه هرن طاقت آمد تو نگم فرعون ره مجادله بکن براستی جی ایرو گه مسلمان ببیجن برا خوده چه که شخود داخوازه ما خوده چه که شخود دعای خود ام دبیجن ام دسته خواه دکن ام دبیجن یا ربی تو چه که یا ربی تو آلیکاریه بکی دو دعای خود ام وان داخوازه دکن فقط ببیجن خواه گو ام ببیجن برا خدا چه که راستی جی امه بشبهن وان وی تکلیفا گو حضرت موسی علیه السلام دما گو لزاره اسرائیل کرو گوتن هرن تو رب خوشر بکن بله خدای تعالی قادر دین خو محافظه بکه قوت آوی هیه دسر همی کسان رایی فقط جبوگو دنیا جیه جرباندنه یه و جبوگو خدای تعالی دخوازه عبادوی گو وصیفه خلیفتیه حاتی خلقاندن و وصیفه خواه بیکیمانی بکار بینه دخوازه به دست عباد خواه خدمت نابده کرن یک جوانا جی محافظه کرنا بیت الله بو فقط خلق مکه خدیتی لبیت الله نکربون محقق تفن قوت اردیجی قوت آسیمان جی هر دست خدای تعالی دیه قوتك گو تفي قوتا هر دم جرى سرو برن هو قوتك بتني هي او جي قوتا خداي تو قوت نكارن بقوتا خدار بربري و پیشوازیه بکن ده دمن بورید
di tarîxê de evêne hatî dîtin jî. Xwedayê Teala bi hebûnî pir kêm quwet ev dîn muhafaza kiriye. Weke bi teyrika van teyrikê goşandine ser Ebrehe û eskerê wî. Heta di demna de bi kelmêşa Xwedayê Teala zora ew ê got neyartiya dînê wî kiribûn zora wan biriye. Kelmêş musallatî ser Nemrûd kirine, Nemrûd mehî kiriye. Ji Xwedayê Teala re tu quwet û quwetê got nexasim bi awî re berberiyê bike tu neyê. Hew quwetek bi tenê heye ew jî qeweta Xwedayê. Quwetên jê û bişûn de hene yên mexlûqên wî got ew çêkirine. Bi dirêjiya tarîxê bi rastî jî zordest zalim û koledar zen dikin got xwediyê quwet û xurtayê her ew in. Bes pir bêhişin, nezanin, ehmeqin, bodelene. Nizanin got zaman avisê çi yê qet nafikirin. Ji tarîxa mehûkirina zalim û zordest û koledara qet ibretê nagirin. Nizanin got textê wan î zulmê li ser pifekê hatiye ava kirin. Got pifek li wî textî keve wê ew text biqolibe. û di tarîxê de îsbata vê najê heye. Ew textê bi îhtîşamî got Firavun û Nemrûda ava kiribû bi pifekê Xwedayê Teala ew text xira kirin. Li şûna wan jî însanê got xelîfetiya wî dikirin, pêşîvantiya dînê wî dikirin. Yani mazlûm, mehrûm û bêkes anî şûna wan Xwedayê Teala. Ji ber vê yekê jî ji xeniqandina Firavun û Nemrûda zordest û koledar di dirêjiya tarîxê de qet ibret negirtine û nagirin. û îro jî zordest û koledar ji xeniqandina Seddama, ji qulupandina Hüsnü la Mübareka, ji qulupandina ev serok û koledarê di welatê navroj hilat de bi sala hukm kiribûn, di welatê navroj hilat de bi sala zulüm û berbertî kiribûn, bi gelê Müslüman re li ser gelê Müslüman zulüm kiribûn, bi gelê Müslüman re berbertî kiribûn. Qet ji qulupandina wan jî îro zalim ibretê nagirin. Çi hikmetê bi rastî jî dersa nagirin. Nizanin got Xweda gelek zalim û taxûtê bi malê xwe, bi meqamê xwe, bi eskerê xwe, heta bi împaratoriyê xwe yî mezinî got bawer bûn, got Xweda ew qulupandine ji vê najê îbret nagirin. Çunkî wada Xweda heye. Xwedayê Teala dîsa Qur'ana pîroz dibêje. Dibêje وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Ego zulmê dikin, yani zalim pir di nêz de bi înqilab û dewrimnî çawa wê bêne qulupandin, wê fêm bikin, wê nas bikin. Ji ber vê yekê Ebrehe jî qulpek ji zincîra wan zalima bû. Bi teyrikên bi navê Ebabîl, Ebrehe û ordiya xwe yê bi îhtîşam jî hatibû qulupandin. Temaşevanên ezîz, çima me behsa Ebrehe kir di destpêka sohbeta xwe de me gotibû piştî vê bûyerê bi pêncî û pênc roja heta Ibn Sa'd dibêje, dibe di dema vê bûyerê de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nel dünyayê bû. Piştî vê bûyerê, pêkhatina vê bûyerê bi pêncî û pênc roja Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatî dünyê. Ji ber vê yekê jî wîladeta Pêxemberê İslamê piştî vê bûyerê, di hengama vê bûyerê de ji ber got çêbûyê, me jî got Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem di sala fîl de hatî dünyayê, mersela fîl jî bi kurtahî bi vî şeklî bû. Xwedayê Teala ew zalim û zordestê got weke Ebrehe difikirin, neyartiya İslamê dikin, neyartiya Kabe û Qudsa şerîf dikin, îro jî bi wan teyrika, bi wan quwetê xwe yî veşirtî
hilak bike. İroji ego riye ebrehe dişopinin, re u reçivi dişopinin, çilli ser Kabe, çilli ser Kutsa Şerif, buwan kuvveti xwe veşirtî û bi destê gelê Müslüman bixulupîne. Temaşevanên hêja dema ji bo me hatibû veqetandin ji ber got em hatin dawya dema xwe em ê sohbeta xwe li vir biqedînin feqet sohbetê me yî siyera nebî wê berdewam bikin. Xwedayê Teala di her warîdê di her mijarê de rêheval û alîkarê we bê tengî û taliyê nebînin. Xwedayê Teala we muhefaza bike. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Misala herî xweşik Resûlê Ekrem e. Rê û rêbaza mümin heyata pêxember e. Ew qasidê Rebbê erd û asîman e. Ew rehmet ji bo aleman e. Ew xatemê pêxemberan e. Di her demê de ew rêber û rêzan e. Siyera nebî we dibe Cezîra Erebistanê pêxemberê Xweda bi zarekî şêrîn bi we dide naskirin. Ev naskirin dibe heskirin. Siyera nebî riya we ronî dike we ji pêxember û heyata wî xeberdar dike. Siyera Nebî.